Sound test. Sound test. Adda kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Siyak ni Manong Joe, siyak met ni Ama, da kamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa, mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talo nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ang Orenya, mabalin lata. Yan, medyo mano, mating pingaw niya nga to. Okay, good afternoon everyone. It's another Sunday, Apo, and the date is of course first day of June. Kagudwan, iti tawonan. Dandanin, magudwan. Kita man nagpartak na talaga katulid. And hey, kadwayo Apo, nagiti pagkayam yung katropang June with katropang JM. Dito lang Apo numero ng programa. At kami manan, dito 104.9 XFM Santiago City. exciting. Yes, kita narimanin na po magbubuya kada kami. Thank you so much. Api mading kuti dito YouTube. Ay, man. Sorry naman. Yan.
Nga rod, adita po, DJ nakaplug, DJ number to dial, 0905-808-1259. Ayan, ano dati kayong ipaka, personally. And of course, listening, doy, nakasuti mo na nga nag-message is Nina Avelina Flores Bartolome. Wanda, nagutod dinagan na ni. Awan Bartolome na apa nga ta, nagapadang ta kinininong kung amo ta na ta. Avelina Flores lang mo nakigtuta. Kaya anyway, DJ papagayam second layer DJ Bartolome. So good afternoon kanyayo kinininong Gilbert. Asika na pa tagajaya dita. Wait lang tagi sesendakti live. Yes. And we would like to thank Kabsat Ron Zibagan for our shirt. Ayan, thank you so much from anang nagapon namanin? Boston, Massachusetts. Kita mo at nagtaraki kami. Blue. Ayan. Lasalet blue dito. Okay. Ayan. Thank you so much once again Kabsat Ron and of course ni bakit na. And daman si Mang Putin at the Genueva Vizcaya in Naratay Barok. Pagyamanan mi met Kapsat Perry to talk of California. Nagado talaga kaiyat kanya ta. Sobra-sobra. Napahanta gumatangin nga talaga. Awanan, no chance. Adito aminan. Agsangpit dan. Okay nga Rod, first piece mo balong. Dito kantata tapno ko ha. Agganan siya ta iti babayan iti kape na. Tagyayan. Royalty. No kantami nga min apo di kang kantami at the royalty na. So nga tira man. Sa tekong low. Nagbaliw ti panawin ni baby ken ni neneng sa baling nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun matarusanen awanen ni Ilocanon nga ang mamuki di panawin. Day di narumpi, ano umisang mapagbingi at ay balasang anadamili, kalay sa tupay sa tumaputi. Ay awanan, tingkang misala, tabag baketeng tadititenga, nagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, timaisala, intarayda, ananusen minti bagbaket, tanu bumalse ay napikit. Kinurang tela, pati bantay iparangda, awan ti prenot, pag-aakda, awanen ni Ilocana, nga ang mamuki di unana. Ay awanen, day di narumpit, ano umisen mapagbingit, at ay balasang anadamili, kalay santupay santo maputi. Ay awanen, tingkang sala, tabang baketen tadititenga, nagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, timaisala, tintarayda, ananusan minti babaket, tanu bumalse ay napikit. Okay, nagadot yung message sa YouTube. YouTube Chika Clips. Happy Sunday Idol. Can I request your song Long Distance nga ayat? My mom like it and hi to our relatives in Ilocano Sur. God bless. Kunana ni YouTube Clips. And Frederick Carganella. Naimbag daw yung mga kuya watching from Lipa, Batangas. Pa-request man ti Sisid Marino. Thanks sa mga manong. And Uncle GTV. Pa-shoutout po. Siakpay, nagpicture kanya yung Idi Martes, Jayzen Hotel. Golden anniversary ni Uncle Mi. Wow! Thank you, Uncle GTV. Yan. Actually, nagadumuti nagpicture din yung matandaan ano sinon. Isang around? Yeah. Madimi makita dito yung YouTube ta awam di profile pics nga. Dakkel. Ayan, basit lang na makikita.
Anyway, we'll find out soon. And good afternoon and thank you so much for inviting the 4-decade duo. Dito Zen Hotel Apo. Idi, kano yung baganan? Idi, awan talaga na kami. Miyerkules, yes. Ayan, good afternoon, katropa. Listening here from Ma'am Avel. Ayan. Kay Istorya You, good afternoon po. Paragas ng song na iniibig kita. Salamat po. And Renalyn Abenio, good afternoon mga idol. Ni kumparim Raimundo de la Cruz, ayan, Kukoy TV. Yes, pare. Kukoy TV. Naimbangal daw karubagan amin nga nakatune in dito ay XFM Santiago. Wana na. Kan shout out mo kadagiti Andres family ti Barangay San Roque, Jones, Isabela, kan ni Shirley Cristobal, and pa-shout out man mga sirs watching from Ilagan from katropang Arlene Alindayo Sakasa. Yes. Yeah. Buntis kaya siya ulit? Hindi ko lang alam. Ayan, good afternoon to my bayaw, brum brum, Goton. Di brum brum kati ay awag mo nga. Ano nga eh? Kuna na. Ayan. Anthony Goton. Kuna na dyan. Kasi ka nga mo, tinagan mo. Ano? John Mark Pastor. Okay nga Rod. Ayan pare ko ako. Baka no, kaya mga, ako kapit. Baka kaya mga i-plug. Dita, nakita ngamin nga about something first prize kung kuna naman nga. Hindi luglugan. Ay kaya i-plug mo dito yan. Courtesy of. Tumawag ka nga tumawag. Tapos na makalako ta dito iti-ticket. Okay. Ano yung pagkamtating birthday? Ni Ma'am nga Evangeline Fortea Ramelo. Yes, happy birthday. Pinablawam ka rin, mate? Haan ta ako. Nagparanggiwa. Ito ko kablawan and happy birthday kayong ka, of course. And CJ of Baguio. Basta shock MPM ko iso na that time. Yeah, okay. Good afternoon, Ma'am Evangeline. Watching from Adda Jones, Isabela, Baguio family. Yan. Anang rod, ramintan. Tirayan taman na. Okay, pa-shout out po. Siya dyan, nagpicture ko na namin. Nalpas ganyan, dito, no? Pasensya na, naulit. Okay, long distance nga ayatas requested. Dato yan, dadya, para kadagitay agin na dayutiya. Kaya ngiingot na. Kadin itanbyog ko siya kadipay ti malaglagit mo no siyak man bilang tikas mo damagen sikat inag ar-ara paapen. Distance nga ayat itdan na tiilim ken panas naginag ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta tisega ken sugno tasiksikalat inay ayat ko oray adayo ka dito'y kasla asdeka laptakan niya tadayta timek mo no mangagak umanayen dungo aliw-liwan
palas, naginap ti oras na aglagas, gapot karayo adi maipapas. Alawen agan anos tapyag ko, idayal mo dayta telepono, rantayan ta kasagag kilsugno, tasiksikalat inay ayat ko. Well, that's a long distance ng ayat. Ayan na. Ket mi lang kumaapo nga testingin deto'y text line mi no guman ka na malaeng no tawag. I mean no tumawag kayo nga nakakonekan apo dito'y system men. So open padasin nyo man apo dito mawag 0905-808-1259 para kadagiti kablao yo. Tagitan tayo man no nakakonek. Ayan please call us now. No sino man ti awang kukuin na dita. Aguray ta. Kita man dito balong no naka-on dyan. Ayan, we Ito have ba? a caller. Yes. Ito, di ba? Kang ato, noen. Ito, Yeah, yun nga to. 11-12. Ito, Ayan, hello? ang alam ko ito eh. Sige. Hello? Naka-bluetooth ka ba? When? Hello? Ingato ma. Nakangato yan! Sige pa eh. Hello? Ayan. Hindi. Lakasan mo. Hello? May sapay. Wala. Awan, mangmangag. Dapat may naka-ano dito, oh. Naka-DSP audio naman ah. Kaya nga, nakapasok yan. Hindi ko alam bakit ganyan. Yan. Oh. Awan timang mangag. Sorry naman. Hindi kaya dito? Ito! Madi Padasin talang wait lang nga po ata. Testingin mo lang. Hello? Walang naririnig yan. Sayang. Nakapasok kasi ito kung Speaker mo ta. sa bali. Naka-bluetooth din? Oh, hindi naka-bluetooth. Ay, okay. I-bluetooth to ulit. Nakapasok naman, oh. Hindi ko ba alam. Sorry Bakit naman, ganyan? Ayan, sorry. Barbaring mabalin damdaman. Ayan. Padpadasin mi pa laing actually. Pero ayun, nakapasok siya, oh. Oo nga, pero pag dito dapat speaker or bluetooth ko na dapat ajay. Kasi hindi nagpapakita. Wala. Pero hindi pwede. Ngayon nagpatugtog ka ito yung mayat. Oo talaga. Pwede. Ayan, wala. Sa call, hindi talaga pwede. May sabay, padasin pa. Ayan, 11-12 oh. Pumapasok dyan, wala. Wala. Madi nga nakastrike apo, okay, pasensya muna. Itilatan, nakikatungtong mulatan. Nawananid po yan. Sorry. In patas mi lang nga po, dito yung system ngayon sa rec may naka-bluetooth, di dyan ti mixer, may madimat nga sumbrat no call. Okay, sorry. Hanapit na kayo request daan? Ayan, kung ano ni Gilbert Kalimag. Pa-shoutout po sa Kalimag family from Salay, ang Adda ni Isabela. Thanks. And Gemma Hagok, para kasmanjay Kabaw mga idol. God bless po and thank you. Sige, katungtong yung mata. Eto na lang, meron tayong caller. Nay Belen, hello, good afternoon from Kawayan City. Natatandaan pa rin pala ako. Ay, naka-phone book po nanay, hindi ko makakalimutan yan. Thank you. Yes. Sabi nyo kasi testingin kung tumawag, kaya tinesting kung tumawag. Opo, marami tumatawag kanina pero hindi, ganito pa rin, hindi siya nakakonect sa system. Anyway, bumati ka na nay, lalo na sa mga apo mo na nagtapos. Ay, oo, binabati ko ng congratulations yung aking apo na nagtapos ng clinical sa paggalas, clinical cum laude. Hindi, may iba pa yung clinical psychology? Sa paggalas. Ay, sa pagka-nurse. Okay. Ayan, saan siya nag-aral? Diyan sa ISU sa Tiague. Tapos graduation nila sa June yata o July. Oh, okay. Congratulations sa iyong apo. Yun lang. Siyempre,
matalino yata kami. Oo. Okay. Kumusta naman na kayo dyan ni Jan? Ay, okay lang kami, Nay Belen. Of course, kahit na hindi namin natitikman yung longganisa mo, wala na eh. Malayo na eh. Ang tagal-tagal na kasi hindi pumupunta sa pwesto ko eh. Nihintay ko naman kayo. Opo. Yun lang po ang babatiin nyo. Any request po, Nay? Eh, yung ding isang apo kong nagtapos din sa pagka-civil engineer. Ano nangyari? Jan Michael Marsan. Kundi siya, nakapasa din siya sa pagka-engineer. Wow, ang galing naman ng mga apo. Okay. Oo naman, nagmalaki Nanay Bilen. Yun. Any request nga rin, Nay? As usual, nothing changed. Ay, Mga bakas ng lumipas. mga bakas na lumipas. Okay, anyway, ito na, kakantahin na namin para sa Nay. Thank you so much. Okay, bye-bye. Okay, sige, bye-bye. Okay, from Kawayan City, apo dito ni Nay Belen, nga madinag balbaliw. So, she's requesting for the song. Kano, paulit manin. Edi kanta nga kaya na. Mga bakas na lumipas by Eddie Peregrina. Ating Roden. Eddie Peregrina ba yun? Yes, originally done by Eddie Peregrina. Kapag ikaw ang umibig at saka nasawi, di mo ba damdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ay siyang tunay at mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pa maglaho sa mundo. Gabi at sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. That's memories of the past. Mga bakas ng lumipas. Anapi at ito mga version na dito. Ado, actually, na i-transcribe na duma-duma apong lengguwahe. Oo.
dagiti tugot ti naglabas kung namat na Ilocano. Ah. Okay, anything to say? Ayan, dagiti yung bibuhat yung Facebook mo. Ayan. Pa-shoutout naman kina Nick Lampon, Justin Roth, Maison Lerma Roth, and Kaisi. Ano naman, we wish you all from Kiverly Asuncion and Zaza Po. Na yung panggabigat yun, sir. Dito yung Hong Kong magbuibuya. Ano na, hello, Auntie Avelina Bartolome. Happy birthday kinlakay ko, Rexler. Ano naman. And pa-shoutout mga karuba, tayo Agub Uban Tiboko, Nicolene Ruth Cadavida. Kung ni Dexter Cadavida. Yan. Okay, makastang fugab ni kamo ngamin. Happy listening to Nat-Nat. Ako na mo. Ori na balik nga naawatan. Nat-Nat, what's that? Nat-Nat. Okay. Nat Hosder. So nga ro happy listening. Makastang fugab. Oh, anyways, agsubli kami. Yes, nagsubli kami amo. Yeah. Kalapasan din sa mga manong palagi. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call. Okay, sumsulit ikiti pagayam yung katropang John Mark And katropang June Seriales. Ako, dati, ada Seriales ko si Kaawan. John Mark Pastor. Yan. Ako sa John Mark Pastor. Yan. Juan Pastor. Yan. Anthony Goto. Goto. Siya nga ito, di mo kantinagan iti kwalyanagan ko, ti uni. Jun Cereales. Matiaton siya. Kasla ko din, kasla rotor, ay yung pag-rotor, pag-intraktor. Intraktor. Ngamin na po, ito'y agbayaw ni John Mark ni Anthony, kat nakwada, na-link datata iti, na-scam da iti, Panorbor iti logan, iso nga nagpapasok at iti tambutso. At yung ganyan Mark, at full exhaust, di ba? Yeah. Ni Anthony, soon to be full exhaust. For I don't know. time. Basta cutback pa lang tawag din dyan. Wow. Hindi ko na. From mid-pipe to muffler. So nga no, amoy latan no lumabas na tati uni na agad John Mark Pastor. Mas dito uni tilo kanta. Siyakat hangko pa'y pulos ginaraw. Ano nyo, DJ given, DJ ti makina ka. And the rest, isulat ta. Di kayo nga garawan ta. Madik nahilig nga rod. Ayan. Hindi ko naman ginalaw yung makina, yung exhaust lang. Yeah, pero napugaw ti warranty na dagi dyan. Bahala na si Batman. Pero maalaga naman akong sa sasakyan. Sa sasakyan ka maalaga, pero sa relasyon, kumusta naman? Kumusta naman ang mga inaalagaan mo? Anyway, good afternoon to Kabsat Nilda De Leon. I hope and I know she's out there. And together with Manang Lorely Baldoria of California Mutlaeng. Ayan, naawat mi DJ pasarabo mi from Perry. Naraji anak ko tatay DJ Vizcaya. Thank you pagibaga kanya na Manang Lorely. Ayan, anapay kayo mo kantaan. Anapay DJ request.
Ayan, dakali kaguman niyo po, please feel free to message us for 0905-808-1259 when no dito ag-comment kayo lang po dito YouTube kan Facebook. Ayan, Karay di wala ako. YouTube, bagbasa di YouTube, agar ka. Nagpatinggag tatayan. Ayan, ni Jean Rabara. Ayan, blessed Sunday mga karuba, watching from United Kingdom. Ayan, Roy Albert Oblero, watching from Baguio City. Happy tag-ulan. Hehehe, gana mo. Ayan, malakas ba yung ulan dyan, katropang Roy Albert? Bagyo. Ayan, Baguio. Usually. Good PM po mga boss. Shoutout po dito sa barangay General Prime siguro to, West Pandayan, Bangar. Di ko alam kung Bangar La Union. Bangar. Yan, salamat po mga boss from Magpali family and Nelly Valdez. Good PM mga idol, karuba. Baragas naman na yung isem. Thank you so much. Kanana. And hello to Auntie Lorly Baldoria. She's Good waving. afternoon or good evening. Dita. Actually, See you in tanong makaawid ka. Yan. Kung ano sa iyo, umay kami dito. Oh my God. Okay na. Okay, at apay sobra jay pa-birthday ni Manang Larina actually. And so, belated happy birthday Manang Larina Flores. Wan, kinaji ka pa ikat ka manugang ni Ma'am Lani, di ba? May sobra pa ata doon eh. Kini ka bagis lang ni Awan. Naikabot nga. Ay, naikabot. So, at ipapugtumi po, courtesy pa lang ni Manang Larina Flores. Yan. So, no pumugto kayo, dito kantaek, akit ikanyo ti belated happy birthday Larina. Oh, nagatidog nagatidog. Ang arad, 200 peso load. Iti-ited men, no mapugto nyo apo dito nga sunata nga kantaek nga. Hangko kabisado. Inareglo lang dirabi. I hope amoyo dito. 200. So, 200 pesos. Barbaro apo dito nga sonata never been recorded in the Philippines. Ngem amok nga kadagiti linya na kata mapugtuan nyo ti title na. Correct spelling lang apo ti daw-dawatin may. So once again, title of the song and then belated happy birthday Larina and then your name, your age and address. What is the title of this piece? 200 peso load. What? Ulit. Napukawa DJ. Okay. When the moon hits the eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you'll sing Rita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar ranella. When the stars make you drool, just like a pasta for stew, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. In a dream, but you know you're not dreaming, signore. Susami, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the moon hits the eye like a big peach pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar ranella. When the stars make you drool, just like a pasta for shoe, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore.
sesame, but you see, back in old Napoli, that's amore. Na. Ayan, talaga nga nalalaing na nga pumugto dahil ito yung tao. Okay. Awan, marami na antay so di nakaala. Tawagan balong takatungtungam. Takatungtungam. Sa bali mo ngamin takachachat mo man. May ating ko ni sumungkwat chingalingaling amore. Chingalingaling amore Dandani nga na libre iso na iti Netflix. Ako sayang. Ayan, we are sharing a Netflix account ngamin apo kini ading ni Amaka ni Jolora. So, Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon to sir. Happy birthday. Belated happy birthday, Larina. That's amore. Apo talaga ba? That's amore. that's amore. Okay. Ayan. Nagan po. Nagan. Melby ka ba kung dress? From Saranay, Kabatuan, Saranay, Kabatuan, Isabela. Ayan. That's amore. Ayan, correct. Kumablaw kayo na mother. Kablaawak latan, lagitay anak ko nga talo. Ni Eileen, Kate, sa kanina Eileen. Pero husband ko ni Mr. Nidiyan sa kapungan sir. Thank you. Okay. Dati Gcash number yo? Or... Ang tanong, latan sir, malatan. regular load. Oo. Ating nga number limit lang. Alin sir. Ano nga ko dati mother? Globe. TM. TM. Okay. I-load ko nga rin din 200. Thank you. Okay, thank Congratulations. you. Salamat po. Okay, dan abo talaga nga nalaing nga pumugto tay ko nakon never been heard in the Ilocano ko dito apo ata nang ko ngamin nga napintas mayat nga aramidin nga balse polipol iso nga inareglok and Try mo na yun? tira haani pangag ko lang ulit kada kayo tapno amuyon to nga i-request kada kiti salunan that's amore kuno na something like this When the moon hits the eye like a big pizza pie, that's amore. Yeah. May nga pang wala kasi When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Ito yun. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, like a guitarranella. Okay, that's it. Apo. Singaling-aling. Tippy-tippy-tay. Tippy-tippy-tay. Okay, iti oras na nakat 12:46 in the afternoon. Nakadoylat tapo na kiti pagami yung Manen June and Katropang John Mark, Pastor. Pastor. Okay nga rin, kumansyon ka timay sa apeng Ilocano. Balong? Okay, nailo din. Nandiyan na nga ba? Congratulations, Melby Kabakongan iti Saranay Kabatuan. And hello, good afternoon. I don't want a big diamond and ruby too, but now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm with everything new, and now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too, 'cause now that I have
up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Dala unay ilala kong nga rim tilugan mo kagatahan ka nun ni Antim. Ikabil na tiyan traktor. Okay, anang nga ti rim size iti yan traktor to siya malati manggatan. Actually, ito lang ti masapol na. Oh. So, no da iti rim yung apo dito nga pang hand traktor. Tika mo naman nga, nagbirok ng tulatan, nakalaeng lalo na iti jay landok lang, jay hanga mags. Ay, apo dyan mabirukan, jay live ko dito. Gor ka. Dakat ka dyan chat mo balong. Ngikit. Ay, okay. Kung ni Superintendent, District Superintendent June Obra. Naimbag nga aldo mo Sir June and JM. Kablaawan man di kaduwak nga matmaturog dito kubo. Dito taltalon nga ingungutik nga asawa. Agnes Obra. Request ko man na jay manatampang. Agiyawan karuba ko na ni Division Superintendent. Apa nga Division? Division Day. Division. Basta no, dati ipaaramid pag masapol ng aramiden, tanuhan ng aramiden, ma-divide iti kanan na. Okay, manatampang iti request na ni Brother June. Actually, kadwami di local government unit apo deta. So ano dati electrician. Bueno, dati concern nyo about kuryente kasa I get just call his name June Obra dito local government unit. Mabalin na po nga tiraan ti Sabado Domingo da kita agkabit iti kontador and everything yan. So ato yan jay request ng manatampang. Manatampang. Tampang. Tila daman nga ibalbalikas mo dito. Okay. Manatampang. Panatom si kateng kata. Sige. Apolos. Halos di kailang pinang sabog sa kinatindong manis sana taligintun. Ogat sobray kasuri na manimbai mawa pasini kabagayadi. Manatampang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaubat, ainubat, inuntanan sa profiling namin ikaw. Manatampang, nambay fika mga tao kasobra ikinagkataw inun tapikin sa FB. Halos po na bagkaraw, nasa pulo na muslim, nasa baba na bukilin, nasa pulo baginugo, nasa baba na belopo. Kikanya minggulay, bitso ni bitanda, kaila ka sa baba, kabilapot bitanda. Manakap sa babo, bindagag sa apang, lika na bibingka, pusang di ba masa. Sa pulo na binal, sa bala na inyo, sa pulo na muslim, sa baba na sitan, sa pulo na islam, sa bala mo nabik, manati manahok, matupupuntanan. Manatampang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaubab, ainapat, inuntanan sa profiling namin ikaw. Manatampang, One more time. sana all na naman isan, sana all na na muslim, sana all nagpapansin, sana all na nadikayan. Tabi-tabiya sa dibong galaloon, kinamawag na sa pantaloon. Basta kapunan, bitsuri, basta sikalpain, nakakadiri. Bala-bala matatig kami kataw, o pakailay sa sexy na bimbusaw. Bagi-bagi bitin matamaan, bato-bato sa langit, kinamahampanan. Tanan man manatampang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Pati ko tinugan. Manaubab, ainubab,
nagkataw ka sobra ikin nagkataw inun tapikin sa FB halos mo na bagkaraw nan sa pula na muslim nan sa baba na bukilim nan sa pula maginungot nan sa baba na balupot ikanya minggulay bitsuri bitanda kailay ka sa baba kabila po bitanda manang kasi babo bitagak sa apang ligay na babingka usang di ba maasa sa pulo na binala sa bala na angel sa pulo na muslim sa baba na satan sa pulo na islam sa bala mo nafik manatiri ba nahok madagbo mong tanan manatampang Favorite word kayo, tanon? tanan woman tanan Okay, that's manatampang abo. Nga isong aminan abo din sumigsikat nga sala. Yan. Good afternoon to Ninang Tessie Golyaba. Hello, Barok and John Mark na Imbang Aldayo. Thank you so much for watching Ninang Tessie. Yan, standby ka laeng ta. Dumawat kami ti kwa kanyam. Iti discount. Iti Angel's Jewelry. We want to visit Angel's Jewelry later on. Okay, thank you. Kapsat na ni Angie. Okay, anapay nga sunata. ayan Sakbay nga pumatalas ta. Good PM watching as usual from Auntie Nilda and Uncle TV. Request gayam ni Manang Alma. Iso makintatang J. Uncle Fred Mi nga nag-golden anniversary. Nga kunana ka just married. Don't disturb. Wan. naglaing. Tiyat yan. Tiyat yan. J umuna nga nakipicture. Kanya yo. Kakano ti request na. Kiss me. Kiss me. Oh, kiss me. I-upload mo sir tabal sa nga barbaro ano kana ni Jason Ukol. And Romualda Felarca, good PM po. Pwede po bang mag-request ng Always by Marcus Season. Thank you po from Iowa, USA from Romualda Felarca. Anong arto na ng kantaan? Kiss me. Okay, here is Kiss Me. Akis ka no ano eh. Kiss me. Okay, Kiss me. Tirahan mo rin na balong. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you were here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you were here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the
kiss me all the time. Hold me, hold me, hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Yes, ket ko na ni Kumari Inon, wino ni Inocencio Marcelo. Happy Sunday, Karubayan. Thank you so much sa Kumari. Yan, en nga rod, ag subliapo, dagiti pagayam yung kalpasan ti sumagmamano mapalagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZ. Okay, acceptable po ito pagkaya mo and still with you katrapang June and JM dito lang po numero 1 nga programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM yan. And medyo malit lituak dito'y message iti comments iti Facebook na nagadumatag parang unnecessary. Oh, kunan na ito ni Rexler Bart watching from Bayambong, Nueva Vizcaya. Good afternoon, Rexler. And Leia de la Cruz, a blessed Sunday Karuba, watching here in Oman. Originally from Alfonso Lista, Ifugao. Yes, good afternoon. Katakita po, Alfonso Lista. I hope makadandanan na po at istasyon ni. And as well as kini Kiverly Asuncion, Mang Berting po ang and thanks ko na. Mang Berting ka no. So, pag-urayan kini John Mark nga rod, kantaek man pa lang data Mang Berting. Uncle Berting, actually it's not Mang Berting. Huwag ka nagadayo ni G-Echo. Wait, tai-on ko lang G-Echo bit. Parbaon luwag riin, apang nagugut iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itnuangen. Nagagag niyang kalbarting, natari patu iti dingwan, pagulitanan naskan atuladan. Awang kaniyan at banog, inang dawlata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarap kadlata, uray adda sa gubanit na, agpastulwang ti panakainan na. Kastani ang kalbarting, sala sumangkot no ti malaman, tati kayat narumang ay panabiyagan. Nunalpas ti raraapan, agbirok mantik panggadanan, alatiro ta dandanin panagaapitan. Mapay tanaliday, taabagaw nalpay, idi nga amuam iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, na pampaykit di nakiinuman, ngem ko na sumurit akong next scrapping. Sumarunong panagtatalon, raat kan sikakit ni maton, doble pa'y presyo, metem di abonon. Awang pa'y kati danom regasyon, ni gasolina iti padanom, ni Uncle Berting ang isaldang taltalon. Ket dinan san masakam, tadim makelan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa.
agragsakti pakasarna, balsa dito'y balsa dita, ginalago ng tay may sanga ektarya yarod. Kasta niyang kalbating, sala sumangpot no ti malaman, anya narigat, di naglaro mang ayen. Adan apukong niyang kalbating, isupayan nagpapagatasen, halapiro maglaw-alo makayen. At may sa amalam nakita ni ang kalberting, nakatugawag kapkape nakamulang lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang peket ken kwan at mangtari pato. Parbaon din nagriin, na panagugot iti kamutin, iti simang pasimalibo kag ni ang kalberte. Dagitiyan na, agraman apo ko na, nagraranada, anapan binisita. Dakkel nagpaliwan, dagitiyan dakna, iti kinalagat, imaladakan kuwana. At dan inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting anyang atat obrana. Anyang atat. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangkot no ti maleman, pindaen at anak na apasyaren. Nalakon ti dagdagana, tapi nagpaadal na, ngeritan mansyonin iti balay na. Sikangay kaaruba, amamumkat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan nati amin kadatay nga anak na, at subalit ay kumamag kang kuwana. At subalit ay kumamag kang kuwana. Okay, that's it. The song entitled Uncle Berting requested to their Facebook. Anamet, ita YouTube balong. Kanyagit kita, Facebook. Oh, Facebook. Ayan. Salamat mga idol, doon sa marunong nga makita kayo, makijuet nakton, tukma mapinalkang sirog ti pandiling, Uncle Berting bilit ko ang bukal-bukal. Ayan, tultuladan kayo kanayon ka no, nga ni Uncle GTV. Ayan, nagyaman kami, Uncle GTV. And Len Bravo, good day kakabsat. Happy Sunday po! Pinabati ko po ang pamilya ko sa Rojas, Folieros family and Flora family. And may lakay, Donyor Flora, para guys po ng kanta na tumang. Ano na, para guys po money ng abang na. Money. Ayan. Vanchi Gallejos, good afternoon mga sir. Ag-request na man. Tay kanta nga maudi abilin. Salamat po nga sir. Isagot ko man day nga kanta. Itay Palomares family, itay Isabela. Salamat, God bless ko na naman. Money. Money. Favorite ni Mami Junicia. Money. I don't think we can do this piece, money. Pero kita naman no, ada kanya ki money element money. Wala. Money lang. Money. Not money. Money lang. Okay, ba't natitigilan ka? Ano meron dyan sa Niating ko anak ko na? Nagiti ka na ko pagkitaan ti nasubasta. May samot nga mad-adik yan. Yan. Money. Maudi abilin na naman nag-request da. Maudi abilin. Request na ni abilin. Whitey Clips that tayo. Aywan, nalpas na tayo long distance. Kaya. Madam mga gwibuyan ni Ninang Tessie Gulyaba. So nga kantaan naman ni Ninang. Hello Ninang, like to give you a piece. Ano nga tinasayaan nga kanta nga isagot ko kini Ninang. Actually, di sikat nga sonata idi. So defects na natatugtog.
Awan. Ma. Ako ka anang nga tati mabaling ko nga kantaen para kinininan. Akala mo ate na. Kinita Mart. Kinita niyo cellphone mo. Kinita nga talaga medyo. Nagtaol-taol lagos. Ate latan. Okay, barking kininang. Yan, ninang Desi. I saw a man today who said he talked him. Not so long ago, I think a month or two. As my mind goes back in time, I pray, oh Lord, don't let it show. He thinks I forget you 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I was broken up inside as if it's been a week or so. It takes a mighty strong love to keep a man from thinking of a girl he hasn't seen since 15 years ago. Her face the world and me. Promise her my love through all eternity. I've tried hard to make her happy, but so far she doesn't know I can shake this thing from 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I was broken up inside as if it's been a week ago. It takes a mighty long time to get a real love of your mind. I know I've tried since 15 years ago. Do you have anything to say? Kung ano ni Vanji Gallegos na napasat yan? When? Nabasa mo? Oh. Mabuhay kayo mga idol. Pa-shoutout po from Jeddah with love. More power from Romel Abero. Sige. Hello? Hello? Yes, magpapa-reserve po. Oo. Naimbag nga daw yun kita kapsat. Kahit may man nga request ikamta nga together again, apo? Sige. Sanahan may man kin ni misis ko nga napintas. When? Together again. Taga-Vilya-Gulya na ito, sir. Taga-Vilya-Gulya na. Madena ka rin. Ay, Madela. Villa, ano nga? Villa Manen? Vilya Agunyana. Agunyana. Oh, okay, tatalan ng gamin ito, Villa Agunyana. Baru ato yung barangay mi gamin, sir. Ay, okay. Okay nga, Rod. Nakadaming dito sir, TFM yun, asidig kami gamin, iti sir, ramadre nga, nakangat nga itong pantay. Wow, nagmayaman. Okay. Nagmayat ko mati dumawat ti picture. Urayin, sir,
kastoy nga programa yo. Ah. Akin kapkablawak man sir dagay kakadwak da mayor nga Tolentino nga nagsingsingpit unay kin dagay barangay akin dagay kagawad na. Dagita di new batch barbaro nga nangabak. Ay dagito jay dati nga nangabag sir. Okay. In kahit mga sagutan nyo man sir iti kanta nga together again. Sige. Sana na mamit ni Bakit na. 1-1. Ah. Okay, thank you. Okay, thank you for calling. Ayan. Together again ka na balong tiraem? Together again. Hindi ko naman kinakanta ang matik kabisado ko na. Together. Uy, nantabi na kan kanta actually. Naimbangal daw yung manong June. Kablawak man nila kayo kung kakaindayon. Parkas man jay kanta nga sika. Kung na ni 929. Yang maayong buntag sa inyo manong kong apogi ni Roger Alindayo ato. Dito yung Villa Agoliana. Kablawak man ni bagat ko nga napintas kan Fachan family. Kan Alindayo family. Kini Mayor mi nga nasangpot unay. Kan man nagtulong. Awan idumdum mana. Kan kantaan nyo man jay si Siwit. Agtadyaw kami dito, yan naman. Pero kumanda di lyrics natin together again ta kantan ta. Apo patpadasin mi lang ata hami nga piyesa dito. Janet Jackson? No. Sino ba? Eddie Peregrina, Nora Honor kasade kita. Victor Wood. Ayan, Eddie Peregrina. Yan. Patay lang nga mabasa pa kita dito yung lyrics na nangarot. Agtugtugan nga gigamot sa cellphone ko. Okay, ulit. Echo. Apa ba? Okay, go. Together again. Titog sa una yan. All my tears have stopped falling. The long, lonely nights are now at the end. To my heart, you hold in my hand. And nothing else matters. We're together again. Together again. The gray skies have come. You're back in my arms. Nowhere you belong. The love that we knew is leaving again, and nothing else matters. We're together again. Adjulaeng, wanan tinalaok nga sa baling lyrics nga nakita men. So, is that all? RJ Tambayan, ayan na yung banggal daw ni Domingo tayo, aming karuba. Yes. Tamat, Kuya Joseph, haran nga Magdalena Nawak. Kaya Kini LSV Manalo, shoutout man uncle from Gayong Cordon, Isabela. Kablak man nagitoy kadwak, nga gininom, apo na yan aldawan. Nga iso da Mr. Bonnie, kini Mr. Oliver, thank you idol. Ano mo? Dapat i-request na ni Uncle GTV. Isam-isam, paborito ng Ilocano nga kanta ni Daddy mi nga natayin di November agyaman idol. Ayan.
Isam. You wanna do it? Ha? Ha? Sige, What? tira. Ay. Isam? Yes, okay. Isang mapakabayagak pangmurmuray dagiti mata taisot makaagas mangliliwat ho'y kaunggak isang madutisaw na ada isang mamagulunga ada isang mariawan na ka ada isang pamagustukin ka oray ada aming kanyak arigat oray pa'y nuag pupong tutak oray pa'y nuag paspasunudak nuwes man nakrik na mapagmaya Umisam ka man biyag ko Lawagam ang tibarugong ko Kaisam mo isod mangay ayo Kay ti pusok naknuan tilindo Isang mapakabayagak pangmurmuray dagiti mata taisod makaagas mangliliwat ho'y kaunggak isang madutisaw na ada isang mamagugura ada isang mariawan na ka ada isang pamagustukin ka oray ada aming kanyak arigan oray pa'y nuag pupong tutak oray pa'y nuag paspasunudak nuwas man nakrik nagmapakmaya Umisam ka mang biyag ko Lawagam ang tibarukong ko Kaisam mo isag mangay ayo Day ti pusok naknuan tilindo Umisam ka mang biyag ko Lawagam ang tibarukong ko Kaisam mo isag mangay ayo Day ti pusok naknuan tilindo Umisam ka man iyag ko Lawagam ang tibarukong ko Kaisam mo isag mangay ayo Day ti pusok naknuan tilindo Okay, that's it. Iti oras na 1:27. May sabi nga sunata balong, ti sagot mo, dati man ano yung bagada to ting request dan nga kunanin na ano to Maudi title na? abilin. Maudi abilin as requested earlier kat narigat no na kantaan dito yung sunata nga roda. Okay. Diba second voice ako dito? Tirahin. Second voice. Kunaninanang agsingsingpet ka Umagayo ang inakun sumina Di nagtu sa pulen no di makita Di kan tulong nundang no awan kita dinla Luwakti umarubos no malaglagip ko Ayat kendungo day dinalang ko Isut kamangak no adda parikut ko Ket liw-liwa enak no malmal day tuy puso
Tan-awanen dinto nagsubli dagiti atungo ken panagibig ay anyang atuo ti awan inana karing napataw nga awan sangladan na nagkasakit din ti Adda pay inana mangipaay kaasi ken mangtapaya ang dumalaeng di agsyuman akunada di nang dumaartapan ti pudno nga ina. Okay, exactly half past the hour of 1, and we'll be back with more songs in a few moments. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at
Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star. Okay, we're back and still with you, katropang June and katropang JM. Dito lang nga po, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Yan, medyo nagpagastuyak ta, saksakupik natin namin ng spaces. Ito yung jirwar. Or lag, buwakay at sa gawisiw. Oh, Uncle G, TV na pa sa tiyan. Oo. Okay, Jake Fernandez, kung ano dito, shoutout man tito. Kan pa-request man ti may isang pasayaw ako day. Pasayawa kaday, kung ano dito. Pasayawa kaday, kaday. Yan, okay. Pagbigyan naman dito kaanakanta. Very active apo di San Roque Parish. Nga talaga amat nga no ibagang mga nagtukar ama pa nagtukar wan. Agyaman na kading Jake Fernandez, pasayawa kaday. Saan ba natin? Saan ba dong ang location na? Kalimutan ko na. Tumba na kasi. Dito sa? Pasayan. Ito yan. May sakala kita'y Visayan folk song. Visayan folk song. Ito yan. Siyak gayam di umuna. Wait. Uray ka. Pasayaw ako day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Magsayaw giyod taday. Irog-irog, o sa irog, irog-irog itong ngarig jutay. Pahalok ka koday. halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Pahalok ka giyod taday. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Irog-irog, irog-irog itong ngarig jutay. Kanindot kahanin mong mosayaw day. Muraka og hanlok-lokay day. Kanimo lagi ko'y gusto.
kanindot kahani mong mosayaw day buraka ughan lolo kay day Kanimo lagi ko'y gusto ay kanang imong sinayawan kinunsehan pasayaw ako day sayaw lang sa uban ikaw may gusto ko nganong akong nga ana may uban magsayaw kiyot taday di lagi ko kayo ako'y gusto irog-irog usay irog irog-irog ikaw na radyo tay o irog-irog sipog-sipog irog-irog ikaw nga radyo tay irog-irog sipog-sipog irog-irog ikaw nga radyo tay Aja lang ti medyo maawatak di jay jutay ko na na. Okay, ko na nangar ditoy. Maayong buntag sa imo manong ko mga pugi ni Roger Alindayo ditoy Villa Aguliana. Kablaawa man ni bagat ko nga napintas kasi iso dyan nagkototay. Jutay, yes, jutay is something like hindi siya pinagpala. Nagkantsawan ang dalawang parehong jutay ang hinaharap. Jutay, hindi lang sa babae, sa lalaki, sa babae din. Pag sinabing jutay ang kanyang hinaharap, amuyolatan. Hindi siya pinalad. Anyway, ko na kablaawa man ni bagot ko nga napintas kaya nabasak ta tayo dito. napasa mo? Atoy? Wen. Apeng ikit text dito eh. Wen, iso binasak ta tayo dito. Binasang dito eh. Sige man, bumasa ka mga rod. Ito ko man, ito kay karaw man. YouTube ba? YouTube na ito kay karaw man do. Comment din. Dito tek. Kwa? Ilocano met? Sige na, go ahead. Abay, Sunday kaniyayo karuba. Garakas naman di Babylon. Alay ko amin nga taga Cebu. Ang mamumlatan no sino tayo ito eh. Norma. It's me, Norma Bermudez. Madaman nagbuya. Sabi ko matakantaan ni John Mark Agiyaman. Kasi no ko nga mang kantang rod. Norma. Po Diyos ko. Ayan, Romel Langgido. Shout out dyan. Doon nga kagawad nga uncle ko. Ni kagawad Maen. Ken kagawad Doming Garcia. Ay, okay, that's it. And once again na po, kita kalikagom yung asunata. I-text nyo lang dito 0905-808-1259. Ang kayo mababain. Okay, taong bayad na dito eh. Dito yung mata, nenapay naman na dyan. Dito yung mamanay ko ti XFM. Anak ko na. Good PM po, pakikabalaman na po ni retired principal Sir Herminio Boots Garriaga Tumines di Taluna Quirino Isabela. Ayan, itiin na pa nagkasanga itangal daw. Happy birthday, sir! More birthdays to come and pension soon. Kano? Pakita ko naman yung kantang Beautiful Sunday. Ngay sagot ko kaniya na. Thank you. Kana naman. Nagado nga request na nagpaiso ya. Okay, Beautiful Sunday. Ano ba yung ko? At penay, Sika. Good afternoon, Karoba. Shoutout po. Parekas ng Sika Filipina Lazaro. And Christian Telan. Parekas naman po ng... Parekas daw po ng aking Lola Bed of Roses. Wow. Lola pa talaga yung nag-request ng Bed of Roses. Ano. Okay, Beautiful Sunday as requested. Ito yan. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, it's a beautiful day. When I see her, I know that she'll say, hey,
kun yan eh. Birds are singing, you by my side. Let's take a car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on then follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Ha, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Ha, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Majiman na sarkanan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. When the wicked carried us away and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wicked carried us away and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Niskama na niya. Okay, dagiti po ti kalikaguman yung nga mga kaan. Kapinadas ni mo't originated mila. Yan. Ano ko na dita? Yan, ni Christian Telan. Medyo may the process nga talaga. Yan, Delia Guevara. Yan, sila po sa lahat watching from Hong Kong. And Donna Ragos, hello po. Good afternoon. Para kasi ng Tita Denam, ako nagbasulak from Sagana. Thank you and God bless. Weng Ballet Trillias. Trillias ito? Rugas ko idol. Tay makayayo man idol ng Ilocano. Siyak, DJ ka-group picture yo idi. Dita Ramon Isabela. Kunan naman. Ni Weng. Okay.
kumatandaanan na syempre nagkatu. Okay, Armando Martin, good afternoon, Barok. How are you doing there? And ko na naman ni Rexler Bart. Idol, request ko man di kantain nyo Jai, Count on You para kinibagat ko nga Adda ta Hong Kong. Zaza po, Kaluya. Agyaman ako unay, sabi lang kumaabot, tarabayan na kayo ni Namarswa. Iti kanayon yung panaglinglingay, kada kami nga adayo kadagiti ipatpategmi, ti asawa mi, sir. Agyaman na ka, mga idol. Once again from Rexler Bart. Ken ko na namat ni balasang nga naasawaan nun. Ayan ni Monalyn Avenio. Nabasa man? Nanipay. Ramos, naimbag na Dominguyo, mga kuya kablaawan man, itatang ko nga madama iti kuliglig na ti cedar, madama panagmula ti mais, kaya tuloy ti dingeg na kada kayo. Kuya, pa-request man na hello mahal, thank you kuya. Okay, from Mading. And kung napay ni Eugene Coloma, no air condition na mechanic na tayo. Okay, no masapol yun ti mang perdi apo kada ti aircon yung nalamiis unay. Ijaban nyo lang ni Eugene Coloma. Imbang alda mo sir, ag-request sa amanti sunatang malo-malo. Ano niya malo-malo? Malo-malo. Parang sa atang ako na malo-malo. So, pay ati la damo nga kang kanta. At ati malo-malo ito bingak. Ngam di ka mo no, isupay na tayo malo-malo tata. Malo-malo. Yes. Malo-malo. Sige man, iko balong. Iti ubingak ati, ubingak ati. Di ka mo no, isupay na tayo. Malo-malo. Malo, dinggi ng pumalo, ginawa. Malo, dinggi ng pumalo, ginawa. Malo, aji laeng, paulit-ulit. Malo-malo. Malo. Agawit ka na, malo-maluan na kaninang mo. Iso, pa. Aji lang tamo nga malo. Okay. At ati tatepe lang ito mo tawag, sigaman ti mga reglo kada kita. Hello. Iba ka mga sikati ko, delivery ti ko. Hello. Adi magsao. Hello. Sir John and Jan. Okay. Sige, tiro. Kung ano di kayo gaawat, Sir John, good afternoon, Sir John in Jan Mark. Kablawang naman iti nagasat ka na parabor nga malamyo kung gastamat ka na kayo amin dita istasyon ti XFM nga wanlabas na kablawag garo ti iti gudayam iti ere kablawag ni Berdiablino kan ti Apop ni Sian Milibet sa isang lebet ni Nananda Lebet kan ni Severino Libet kan ni Johnny Asuncion and paring Camilo Stioco and Candida Stioco. Kablawang kayo nagasat ko na parabor malamiyot tungkol may sagada kayo amin nga awan labas na kangaronan na dito Barangay Rizal napadak nga dengdengag tagrigi sa malatati kanta Sir John and Jan Mark kanta nga Masitas. Masitas. Sa Santa Claus. Masitas. Songdo ni Ayat. Mabaliti songdo ni Ayat. Okay, Rod. Father Pedro Leged. Okay. Masitas pang Christmas na, di ba? Masitas, mamasitas. Masitas. Apa yawan? Ewan ko ito. Balance. Nagpiksa na tayo. Aba, hindi ko alam. Okay. Hindi ko alam ba? Aja request data tayo. Yeah. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit
mapadam. Monitor. Kaya ngayon'y waring gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umiibig sa'yo? Hanggang kailan magtitiis, ilihim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Request ni Ka Pedro. Iti sung dunia apas pasam ite yurit nanigasa aragragsake taday talungay mo kinasapit nga isem isudat mangipanagnek iti naputpuno awen betuwen ti agsapa mormoray ito'y puso yet nagmukadim alam daytaraniyag mo siksikala neneng tiragragsako aklunem kat tuy ayat kuken karayo anan sa taubiyako ipangagnakad meten kadagito'y ununoy ko ken ka nasaem tangay inkariken ka adi kantu alelawen biag kuntu tigutasep nusyak tuken ka ken agi
isen. Anan sa taubiyag ko, ipangagnakadneken, kadagito'y ununoy ko, ken ka nasaen. Tangay ing kariken ka, adi kando alilawen, biag kuntu tigudasen no siyak tuing ka paayen. Biag kuntu tigudasen no siyak tuing ka paayen. Okay, eksubli kami apa with more songs and more requests in a few moments. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Okay, action sa baliya po dagiti pagkaya news. Siyempre, katayala tapo ni katropang June and katropang John Mark. Dito ay 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Ket ko na nangarod ni Bayaw Joseph, bueno, RJ Tambayan, Joseph Agtarap. Pastor Agtarap. Yan, kuna na dito ay pa-request man Jay Magdalena Bayaw, nga kanta day dinagawan nga ni Freddy Aguilar. Yan. Okay, ano pa yun, Jay Freddy. Nabasa mo, Jay Last Will of Testament na ni Juan. Matipay. Ni Freddy. Okay. Good thing tamo pa yung nabasa. Ako na ba? Hangko mo lang nabasa. Kala mo ha? Updated ako pero hindi ko binasa actually. Kasi it's more of pain. Tatay di headline na lang kasi nasakit tinakan kong mang basa kasi permiti ugaog ni Megan. So, it sounds like kaslaawan din na bagay na ni Megan. Kita man lang, agama DJ iti relasyon dan na pirdi. Okay, so that's it. Anyang nga rod ket STT biag ang kinawatan. And
Ti kaaduan sa katintin na dyan ti agdamang asawa na. Ang kulam mo at ang kumungor nga binasa. Ano ba, napita kita? Kung ano dito yung text line tayo ba ni 2804. Good afternoon ni Romina Lopez dito itinagasikan. Kablaawak man ni nanay ko nga Anastasia Borreta. Ken manang ko Liza Muhammad dita Akabulay, Santiago City. Pa-request man na jay sirok ti pandiling. Kung na dapat may isa. Request ko man abot ay kansyon nga mensahe ni Ayat agpaay kini Chastine Abarquez kaanakan mi nga agkasangay itatang aldaw more birthday to celebrate kastamat agpaay ti pamilyami Tessie, JR, Joey, Angela, Elier and 30 ito'y kumagkablaaw ni Manuel Abarquez ti San Julian Sur, Vegan City. Diyos unay di agngina apo. Diyos unay di agngina. Oh. From Ilocano, vegan city. In-adjust mo tayo. No. Nagiparparabaw ka ngamin dito tatay. Sorry naman si ka. Made, ingat mo may isa. Yan? May isa. That's it. Para pumalo dito. Okay nga Rod. Ano di request na tayo? Magdalena na? Magdalena no wak. Magdalena no wak. Request ni Magdalena. Oh, dati request ni count on nyo kano para kinibakit ko nga da J Hong Kong ni Zaza Po. Kaluya, giyaman ako na, sir, sa pila ko matat. Tarabahin na kayo ni Apo Ana Maraswa. Ika na nga, panaglinglingayo kada kami, nga adayo, kada kiti patpatag mi, nga asawa mi, agyaman na. Sige, tiro. Magdalena. Nowak. Yaman. Tingin sa'yo isang putik, larawan mo nilalati. Kanasan. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ika'y isang kapuspalan, bigo ka pa sa pag-ibig. Hindi ka nag-aral pagka walang pera. Kaya ika'y namasukan dun sa mabini na padpad. Mula nooy binansagan, kalapating mababa ang lipad. Di mo man ito nais, ika'y walang magagawa. Pagkat kailangan mo mabuhay sa mundo. Dinitiis mo ang lahat, kay hirap ng kalagayan. Ang pangarap mo maahon sa hirap. Kaya ika'y namasukan dun sa mabini na padpad. Mula nooy binangsagan, kalapating mababa ang lipad. Magdalena, ikaw ay sawing palad. Kailan ka nila maiintindihan? Magdalena, ikaw ay sawing palad. Kailan ka nila maiintindihan? Magdalena, Magdalena. Ibig mo mang magbago at mamuhay na ng tahimik. Ngunit ang mundo'y sadyang napakalupit. Hanggang kailan maghihintay, hanggang kailan magtitiis. Ang dalanin mo kailan maririnig. Magdalena,
isawing palad, kailan kanila maiintindihan? Magdalena, ikaw ay isawing palad, kailan kanila maiintindihan? Magdalena, Magdalena. May tadi ko na, tagar-gar na naman. Yan, issue ngayon yung pagiging national artist niya if they are going to consider him as one of the national artists. Just like Laura Honor. Yan, dahil sa kanilang achievement. Actually, he is one. No Shakti pagdamagam ha kasi talaga namang naisalin sa napakaraming lengguwahe yung kanyang anak. It was written in English, Chinese, Japanese. Okay, napay. Yan, napudot ngam na angin ang malam katropa. Naggugwapo kayo dito blue polo shirt yo from Ma'am Lani Salcedo. Good afternoon, Ma'am Lani. Thank you for reminding us nga natadaki kami. Once again, thank you. Kini ay kabsat Ron Zipagan of Boston, Massachusetts. So tinangtod iti badometer tayan. Yan, request ko man, tayo makay ayo idol ng Ilocano. Siyak ajay ka group picture yo iti di Taramon Isabela nga naman ni Weng Ballet Trillies. And Joseph Villarta watching from Dubai. Kablawag man ti Villarta family di Tambatali kan dungdung Weng nga asawa ni Odette Arizo Villarta. Daji laeng. So ano ba iti request nga kantayin ta? Ano request na ko na naman? Basta di makay ayo ko na naman. Count on you. Okay, count on you. Oh, count on you. Kita kalata ti mabali mo kantaan dito nga bali mo isong ba dito count on you. Nga isagot mo dito ka chat mo. Si asindo mo dito ka chat mo. Nga umis isa may tatanga ka nito. Count on you. Count on you to be there. Ano ba pwedeng ano doon? Niantim sa di ka chat mo di ka din. Niantina. Okay. Okay, here is something from Tommy Shaw. Para kada kita'y Adda tayo mapagsandagan na in times of crisis situation. Mapag-utangan na. Wala. Launa eh. Pagdawatan na ti pondo. X nga na. Doon ti paggatang ti alahas. Assistance. Ay, madi. Alahas na sa bali dito. Gold digger dito. No? Ate yan. When I think like the words come back and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry this tears on our own. We've been so far. We've sworn at the moon, and we've counted a million stars. My love, still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I stared at this walls before. They made me blue. All alone in my heart I know there's one thing in my life that still rings true. I can count question
one place to spend the rest of my days. Anywhere would do, long as it's close to you. Whoa, whoa. I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see I can count on you. So, awan tinapilim nga kansaan. Omat. Talaunay ko tikunakon. Ayan, kablawag man sir, di kakabsat ko di bangged. John, me, and Babette. Or thank you so much, sir, from Elizabeth Zimmerman. Oh, bangged. Abra. Wow. Sumula. Oh. Okay. Nabasa ba tingin ni Kuan, Sean Milibed? Ay, tatay. Ay, saan sapay? Hello, Karuba, watching from Rojas, Solano, siyempre, Nueva Vizcaya. Hello, Tatay Pedro. Dia Warosas man, idol. No, di penal pass ka naman. And Wilfredo Ineres. Good afternoon, mga Karuba. Pasyarat po kami dito sa Kamalanyugan. Kagayan, lalo na kay inang ko, Tesik and amang ko. Itong nakanain nga agdengdengag programa. Request ko jay, lakay ago ko na mo. Ay, kaya ni uncle mo deta. Okay, Dia Rosas, version ni John Mark. Puro siya matikang kanta kami. So, kanta mo deta na sol-solong. Kaya. Ita'y bigat nakaputa, banag naklaata, tinagpunganak at daduya arosa. Inisemak ngem di natarasa, nagarubos itilwa, gandat mo gayam at umakadan tuy den na. Din kabayalan nga imparupa, ngadan sa baliken ka, ket jakmet pinagaro amulitan panagdenata. Ket ita'y nakaturuga,
imbati na amay maysa timakadagka babaenti duyaw arosas. Yeah, good afternoon to kaanakan Joyce Pastor and Mirna Kabukana Pastor. Thank you for sharing our videos. Thank you so much. Alright. Among kadiya dayta sabong sawan at agnanayo ken among kadi si tatalgedak si pupugno. Wow. Labi na bati. Ngem apay ta siminaka nilipat mo't karing karita naglibas ka duyaw araw sa senyales na dim kabalan nga inparumo pa nadan sa baliken ka ket jakmet pinagaro amulitang panagdenata ket itay nakaturuga imbati na amay maysa imakadat ka babaenti duyaw arosas pimakadat ka babaenti duyaw arosas. Atirat ti unin na deti ko dati music ta. Nagkatailay ko man, equalizer ko man. Master Wan, sige pagkata ka pa eh. Kita ka. Ay, okay. At naman tiket ko kantaan kaya mga prinak-practice ko di rabi. Yan. Something old. O, edi nang ko ato edi kinanta ta di jay ka-voice. Ano di jay? The Clones. The Clones. Yan. Nagmait pa nagkanta na. Agito iti gigi sunata nga no kantaan ti may isang lalaki kasla naka-formal da di lalaki. Kasla nga di jay han nga narigat pakikadwaan kasi the song speaks of the attitude of a man. Kumbaga no kinanta ti may isang lalaki dati kasla nagtaneng. Yan. Ngayon na di lalaki kinanta na di laklak apay may iba ka mo nga nataneng iso na tata. I mean ang di attitude na han nga maikwa no niya di attitude di song isumot ti agbalin niya attitude ti tao iso na kayat mo nga napintas ti attitude mo choose songs nga dagi jay kuamet mangi describe ken ka yan so nga dito yung naareglo ka No angels garo di kasla anghel no ka. Wow, correct. Anghel. Ay na nakika nga dyan. New Testament ko na kayo. Okay, from Matt Monroe actually. Dito ay Matt Monroe. Dito another yung kantan. Katabiro kanta kanta ni Matt Monroe. So this one. Okay. Matt Monroe. Oh yeah. Nakontak atin ang kasta na yun. Siyempre, pero may nga nagababa. We were fools, you and I. Now we know. We stood still as the days moved along. Grabe, nagbaba. Lovers' hearts, but our eyes didn't show it. Suddenly, we can see we were wrong. All of a sudden, this was yours and mine. All of a sudden, what a taste like wine.
Now every moment there were songs to sing. All of a sudden everything. Let's not talk of the times we've been lonely, but let us speak of the times we will know. From today I will live for you only. Wish I'd said of the things long ago. All of a sudden this was yours and mine. All of a sudden what a taste like wine. Now every moment there were songs to sing. All of a sudden everything. La 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 naawata mo jacket ko sa uwan nga no kantaan ti may isang lalaki ko magat nakataktak ng ti langana. Okay, exubri kami nga road with more songs in a few moments. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait.
For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star. Okay nga rod, aksub sublia po iti pagayam nyo para iti maudin na paset iti programa tayo. Adda kami Manen iti 104.9 XFM Santiago City. Exciting and kadagiti Team Marabay kata kami. Thank you so much. Ayan, puro kami thank you. Pagyamanan mila unay po ti panangkad kadwayo kada kami. Iti dandanin tumalo oras. Ayan, so nariga mo ti trabaho yo. Ta dumdum kayo lang. Dumdum kayo. Ayan, hanyo pa mapili aming sunatang akan kansyon namin. Anyway, so nga pagyamanan da kami ka. Pagyamanan da kayo. Yan, anusan nyo lata. O reno hanyo nga paborito. Kaya no dumami makanta da kita paborito yung kanta. Iti kinado mo tong request. Anyway, tiko na kon, maudin nga 30 minutos. Mabaling kayo pa apong humabol. Ayan, and nakaabang ka no ti papugto ni ading Monalyn Abenio Ramos. Nagpapugto ak tayon, may salaang di dyan. Sige, may sapay nga papugto. So, anang nga ti papugton ta. Biro kak. Lalengin nyo ti pumugto iti pumugto. Iti aramidin nyo laeng. I-text nyo lang po ti title ti sonata, your name, your age, and address. Awan ti palamanan and send it to 0905-808-1259. Ayan, bumasa ka pa kada kiti mauding mensahe sa balong. Tagbiro kak iti papugtuan ta. Yoshiob. Whatever. Yan, madama ka nang agdindingag ni John Mar Sanglay, yung tilogan na. Yan. Wow. Papa na mading John Mar. Nagapo ka. Ay, nagapo gig. Nagapo so da DJ Ilocos. Actually, nakikita na DJ post da. From Ilocos. Tokar. Nagbagyo da pahaan ka. Duman na dagiti family Sanglay. Okay. All my life man ka no. All my life. Aya. O sige, damdamati pa pugtun. Kantain pa dito. All my life nga request na. Ano di kayo mo, DJ? Makapariro nga all my life? Matikayat. Kahit ko yung simple laing. Mayat na jay. Ayaw ko. Kahit ko nga road. Lisi ka, mang tiro. Ayaman ta, di all my life nga medyo nariga nga sir-sir kan. Kata dyan, All my life. Diyos ko nagmayat.
it is something to do with jazz, jazz arrangement. So, padasan ta, nga pukawin mo, iti tino ng pag-iisip. Ano tino ng pag-iisip? Iti kinasingpot ni ading Janmar Sablay. Sanglay. Here is All My Life. All my life, without a doubt, I give you all my life, now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. So I say I'd be happy just to stay this way, spend a day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun that shine started on my way. Oh, I do recall that every moment spent was wasted time, but then I chose to lay it on the line. I put the past away, I put the past away, I put the past away. Ladies and gentlemen, John Gibbs. All my life, masyado ko na eh. I will carry you through all my life. Between each hour of the passing days, I will stay with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine, started on our way. Normal. I do recall that every moment spent was wasted time, but then I chose to lay it on the line. I want this song, my life. I want this. Wala ko pala. I want this song, my life. I want this song, my life. Wanted this all my life. Yeah. Pinahirapan natin ang salita. Sa medyo jazzy version of the song All My Life by America, and that song was brought to you by Yes to Health, yan, clinic located at di naman memorizing. Okay, and kaya bilang nga po nga ipakamong at iti barbaro abong produkto iti Yes to Health, that is the Santon Coffee with Glutathione and collagen. yes, isang hamong nga masapulong ti agsabon. Agkape kalaeng. Kape kalaeng apo pumudaw kan. You see what Ayun, the science can do. i-chat ko game ni sir nga CJ tagumatang ti ko Santon Plus ko. Okay nga ro, dagiti produkto po ti Yes to Health. We have Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature's Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Soap, Premium D3 Coffee, Santon Herbal Tea, and the Santon Coffee with collagen. Ano pa ito ganyan ito mga kuhanan, ramanan. Ayan, tapno
awanan ti problema mo, iti skin mo. Tapos Oh naman, my nga God. magkapapugto. Apay, simbro ta akong mo. Yes. Talagang ano. Kaya biro ka tayo papagtungan. Bumasa kang root. Iti, Wala na eh. Dito sa YouTube, wala na. Manen. Facebook, tingnan natin sana. XFM. Kaya ha? Lorenzo Mones. Hello, good PM mga idol. Nakikinig ako ngayon habang nagbabalot ng ice. Request ko man, Jai. Panam Mangman. Ano ba? Baka manatampang dito. Siguro, Panang Mangman. Binago na naman ang title. Magandang hapon po mga katropa. Request song Baby Blue or The Green Green Grass of Home from Dio Sicolias. Papugtulatan for another 200 pesos. Once again, title of the song, your name, your age, and address. Ayan, ito'y lang po 0905-808-1259. Nalakalaang, what is the title of this piece? It is wonderful to see you once again, to see you smile and hear you call my name. There is so much to say. Hey, it isn't accidental that we met. Your love is something that I can't forget. So I wonder your way. Hey, if one of us won't try to dry the tears, tomorrow is the world of yesterday. Let us live for today. Hey, although we played a game of love and lust, I wouldn't chase a single dream, because if you lose, you must pay. It's true, I have so many other love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you are here, so give your love to me. Hey, don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a world of loneliness and pain. We'll never make the same mistakes again. Girl, if you would stay. It's true, I have so many other love to share, that I could close my eyes and you'll be there. No matter when I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you are here, to give your love to me. At ito, hey, don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a
make the same mistakes again. Well, if only you'd stay. It's true, I have so many other love to share, that I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to live in your world, to be with you and like it anywhere. It's true, I have so many other love to share, that I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to live in your world here, to give your love to me. Tawag amunday ta nangabaka. Isa ka ng Roger, kanta dyan anak na dahil ta. Ano di kanta niya ko? Ay, okay. Siyempre ni tatang na kinantam siya mo dyan anak na. Julio ni ko nga rod ha. Enrique. Enrique Hill. What? Oh, congratulations, madam. Thank you. Yeah, you kablaaw now. Susual, hanga kablaaw, Jan Mark, Oh. invitation. Invitation, okay. Invitation ka no Brigada Eskwela, June 9 to 13. Kadagiti, taga Castillo, parents, and barangay officials, as well as the stakeholders, nga agkait na kag voluntaryo nga tumulong to no Brigada Eskwela. Kangronaan na kini kumpare Rolando Isabelo Jr. Esposo, head teacher, kasamit kini barangay captain Arnold Galliato ti Castillo. Thank you. Okay. Gcash Gcash number. Isend mo na ka, ma'am. Gcash number mo. Okay, thank you. Okay, ma'am. That's Ma'am Alice Lazaro Ligayo. Nangabak iti 200 peso load. And iti title of the song in text na is Hey, yan, by Julio Iglesias. Okay nga rod. Pwede. John Mark. Would you dance if I ask you to dance? Luda mo na. Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. No, would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss
shout out man kadagiti taga Tandul, Kabatuan, Isabela, Lalalo ti barangay official from J. Car A. Garcia. Just wanna hold you. 18 karat? I just wanna hold you. Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain, oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. Yeah, thank you so much for our last piece once again. Till next week, abo, da kami manen. Love will keep us together. Think of me, babe, whenever some sweet talking girl comes along, singing a song. Don't mess around, you just got to be strong. Just talk, 'cause I really love your style. I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. You belong to me now. Ain't gonna set you free now. When those girls starts hanging around, talking me down, here with your heart and you won't hear a sound. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. Young and beautiful, but someday your looks will be gone. When the other turns you off, who'll be turning you on? I will be there to share forever. Love will keep us together. I said it before and I'll say it again. While others pretend I need you now and I need you then. Just stop, 'cause I really love your style. I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. I will. Da, 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 da. Until next week, same time, 12 to 3 in the afternoon. Just stop, 'cause I really love your style. I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. Bye-bye. Bye-bye.
Bye-bye.